Anyang laki din! Day tamanin bulam tig igamam, Pedro. Papanamanin aya. Ingkam dumayong ag-basketball, Gina, bakit? Ay na, Pedro, day talatan agbas basketball ter aramidin nyo kadagiti babarka, Adam. Saan kan amatatao dito'y balay? Anya laki din to ya asawak. Aya, basketball nga ro, ti pagismat. Wala, nga malaman no sumangpot ka dito'y balay. Anya laki din, ni bakit? Di ka kadiag dandanag. Tinapatag. Agawid akpay dito'y balay. Kat, anya nga oras ka manin nga agawid. Ay, jak may baga, bakit? Amang ano, maganasan mi ti agay-aya mi ti basketball, kat rabi kami ton niya gaway. Napanan manin di asawam, Jenny. Napan nagbasketball na nang. Inal daw lakit din ang mapan ag-basketball ni Pedro, anak ko. Nausam ngamin nga agbasketball, nanang. Ngam kaslamot tan barong agtigtignay. Kaslaawan asawa na, nurumrumwar, tanakapurpurma. Ay na, baybay aklaang ti asawak, nanang. Agkontra kami laang no dilawak tar aramidan na. Kasanon no ada sa baling aramidon ti asawam. Ha? Ay sana maaramid ni Pedro timang loko kanyak, nanang. Isungarod adya kun lapdan iti panagbas-basketball na. Tapno kanayon kami latang agkin na awatan. Sa bagay, awan mo't kit di bibiyang ko iti aramidon ti asawam. Masyanak lang amin kan ka, gaputa kanayon nakaapanawan. Nay, nakapulis ka manan iti pang basketball, Pedro. Wen, bakit? Mapanak manin makibasketball. Anya, rumor ka manan. Wen, bakit? Di kagdanag, tagawid akmat laing diti balay. Ay na, Pedro, kanayon kalatan ama pa nagbasketball. Di ka kadi mabambanog iti day tangar aramidam. Saan? Bakit? Isungarod ti kayat kong aramidin. Di ka pa yan mangmangan dito'y balay. Sa dino nga iti pang panganam. Iliblibridak, dagiti babarkadak. Bakit? Mangan kalatan no mabisin ka. Kaya't masawan, di ka manin mangan dito'y balay. Saanin bakit? Mga nagtulangan iti papanak. Nakaun. Nasabat ko nila kay Mao. Sa di naman ang tipapanan na anak ko. Napan nagbasketball, tatang. Anya? Basketball manain. Un tatang, iso ti pagasman ti asawak. Husto dyan nakuna ni nanang Mao anak ko. Anya tinakuna ni nanang, tatang. Kaslabaro nga agbibiyag ti asawam. Kaslawan asawa na. Tatang, Apay, di mo lapdan ti kanayon nga iruruwar ti asawam? aga pa kami laeng nulapdak iti pagasman na, tatang. Anya? Ay kat baybay aklatan iti kayat na ama pasamak, ah. Wala. Ngam ruamen nan ti rumwar akakuyog na dagiti babarkada na. Ipang pangru na nakit din ti panagbasketball na. Nalpas tayo na nagaya-ayam iti basketball, Pedro. Nagawid tayo. Umuna kayo niya gaway, Drulan. At dapay bit papanak. Sa dino pa iti papanam. Basta. Umuna kayo niya gaway. Napatag pa iti papanak. Kunak man no kakuyog mo ni Pedro anagawi, Drolan. Anda ka no ba'y mapapanan ni Pedro, Ginay? Sa dino kanungay ti papanan na. Di na mo imbaga no sa dinaw. Ay sigurado amalumanan asumangpot ni Pedro. Day talatan agbas basketball tar aramidan na. Rabi ikan asim mangpet, Pedro. Imuna pa yan anagawid darolan akakaduam anapan nagayayam iti basketball. Wen. Imbagak nga muna adan niya gaway, dabiit papanak. Sa dino tinapanam, ta saan ka nakikuyog ka darolan anagawid? Ha? Napanak nagbasketball, bakit? Kunak man nun alpas kayon anag basketball. Ha? Kwa? At dapay nakayayama kiti basketball. Ti kahit ko asawain, sa balay, ti kadwak anapan nagbasketball. Anya? Uwain! Kasta nagpaiso, bakit? Sa balay agrubaw, ti nakikuyugak anapan nagayayam iti basketball. Aping igamamananday tabulang, Pedro. Mapanak man ay nagayayam iti basketball, bakit?
Bigbigat, mapan ka manin ag basketball? Wen, bakit? Naisumak nga rod niya kay ayam iti basketball. Unangam kanayon kan nga awan dito'y balay. Di nakpayan matulungan, lakay. Ay, pasensya ka, no di ka matulungan niyag trabaho diti balay. At danto latta ti panakasagaw katumulong kan ka. Pedro, Mala, innakaon, tanay, orayin da kaon dagiti kakadwak ama pan nagbasketball. di ka pa'y nagarmusar, lakay. Agar mo sarag to na di papanak, bakal. Amo ka din bakit mga umay ka diti balay, Pedro, ha? Saan, katay? Apay ko mga ibagak ngay. Rumbang lang adi na maamuan ti relasyon ta. Imbagak matankan ka? Ada talangan ti agdan na kasakasawa? Ha? Kwa, di kagdanag. Ta, kanayon akmat lang nga umay diti dagusmaw. Di kayat ko. Dito'y ka na maturog. Di ka nagawid iji balayo. Ay, saan na mabalin katay? Apay kumasaan ang mabalin kat ay ayatin nakmat. Kwa, basta kanayon naklatan nga umay diti dagusmaw. Oray, agmalmalumak ditaw. Basta makadana ka. Katay. Talaga, Pedro? Uwan katay. Inaldaw nga umayak dito dagusmaw. Magnamnama ka, itimbaga. Mangantaan, lakay. Umuna ka na mangan, bakit? Di ka manin mangan dito'y balay? Mga anak to no mabisinak, bakit? Nabsugak pa yung ngamain. Nanganam ngay. Nagbasketball ka, bakit? Anya kamutan, Pedro. Aw, apay ka day. Saan tan nga agsangsangwa mangan? Kanayon ka nga awan dito'y balay. Ay, pasensya ka, bakit? Nagbasketballak ngamain. Di nakpayin maasikaso, lakay. Kanayon kalatan nga awan. Mala, di kagdanag. Numalpas ti ay ayam mi iti basketball, maasikaso kan anaimbag. Talaga? Wen, bakit? Asikaswan kan taon anaimbag. Sa bali ti madmadlaw ko, Pedraw. Anya ti madmadlaw mau, Roland. Adan sa mo sa bali pagbas-basketballam. Anya? Awisan na mamay, tapno makasara kakmat iti mabalin ko ang pagbasketbulan. Ay, jak maawatan day tangay bagbagam, Roland. Amo ka, Pedraw. Anya ngay nga raw ti amaw, Roland. Diya ko ni bagbaga, hanggang adda mo nga aramidam. Aha. Talaga nalaing ka mga basketball Lakay, awan ka diti madmadlaw mo. Awan mat, bakit? Apay aya? Sa bali ti agparparik na kanyak. Anya nga minday ta aya. Apay, kayat mo pa'y aya ti agsikog. Ibagam lang Sana day tati kayat ko nga ibaga, lakay. May papanday to'y iti manugang ta. Apay ni Pedro amanugang ta. Kaslasan mo't a basketball ter aramiden na. Apay anak ko namday ta, bakit? Kanayon na nga ipambarti pa nagbasketball na. Kasla maawa ta kunti kayat mo asawain. Won, lakay. Sa bagay, nariknak mo't daytan. Saan laan narikna? Nadlaw ko pa yan. Anya? Saan langan nga agar aramid iti saan anasayaat? Talaga makaraman kanya. Oh, Pedro. Agyaman ang tada ka manin iti dagus ko, ha? Wen, katay. Gaputa kailiw ka manan. Uray siyak mat. Kailiw ka manan, Pedro. Imbagak matan ka, adatalaangan ti agdan na. Tapno naragragsak. Dumting to day tangal daw, katay. Uraye mo. Kunak man no nagkuyog kayo anapan nagbasketball kin ni Pedro, Roland. Kwa? Sa anak arimwan anapan nagbasketball ita. Anya nga min ayatim pakadaken ka ni Pedraw? Masapa amapan makibasketball. Anya? Sa dinong iti pagbasketballan na? Di mo amo no sa dino ti pagbasketballan na? Kwa? Diyak mo, Ginay. Sa dino nga rin tinapanan ni Pedro. Damagam tulakan kuanan no sa dino ti nagbasketballan na. Nagapuan Pedro. Napanak nagbasketball, bakit? Lukluk kun naksamatan. Apay ko maalukon ka nga, bakit?
Addan samot tan babaem. Ape anak ko nam dayta. Ay, jak maramid tag babae, ta si kalaeng tay ayat. Bakit? Apay nga rod apam panawan nak. Kanayon kalatan amapan ag basketball. Kwa, ay ayam lang tay jay. Awan ti sa balay nyar aramidag. Di kag danag, ta kanayon nagtundi ti balay. Magkanak man nga rod. Day talaga ayam, bakit? Kurang pa iti panangkis mo kanya. Anya ti kayat mo aya. Ado akis Anya? Alan Sige. Ay na. kurang pa ilakay. Ipapaot mo Kwa, nabanog kag anapan nagbasketball, bakit? Next time tunday ta kayat mo. Ala, pagurayan nakpailaang matlakay. Ay, next time tun, bakit talaga anabanog kag nagbasketball? Di ka madanagan. Taagkan ka manayin. Pimanawon di asawam, anak ko. Pinaliiw mo ka din. Wala nang pinaliiw kon idirabi. Adda kain-inawag na iti cellphone. Amangan no babae na di kain-inawag na, anak ko. Talagang agdwa-dwa akon kenkwa na, nanang. Ngamjak la impadpadlaw. Adda nga min mangmangag ko asayang guseng. Nga adda babae nilakay mo. Ammo kon ti aramidak. Tapno matiliwan day ti alalaki, nanang. Di mo ibagbagasak tinangidanon kang ka iter aramidin ni Pedro, ha? Wenrolan, agyaman na ka. Tiawanan bain alalaki. At dagayang babae na. Kanayon ko makita di babae na, Jenny. Diyak lang ngamin agsasao kahit. Para makita. At damot aramidak tapno agnakam. Noan niya tinaramid na. Isumat aramidak. Anya, kayat mo sawan? Aglalaki ka, may. Day, nakapulis ka mat, bakit? Papanam nga ay. Mapanak agay ayam iti volleyball. Anya? Kaano pa anapan ka nagayayam iti volleyball? Ita lang. Abay, amom ti kay ayam iti volleyball? Amo ka. Naglakat agay ayam iti volleyball. No nalaing ka nga basketball. Nalaing akmat nga ag volleyball. Anya? Ne. Rumwar ka manayin, bakay? Sa dino manayin ti papanam. Mapanak man ng agay ayam iti volleyball. Anya? Ay, inal daw ka na mapanagay ayam iti volleyball lang. Si Kantupay. Kanayon ka mapanagay ayam iti basketball. Ha? Isumat ati aramida kita. Mapanak mat agay ayam iti volleyball. Sino ngay dagiti kakadwam? Dua kami laeng nga agay ayam iti volleyball. Anya? Dua kayo laeng nga gay ayam iti volleyball? 1. Kasmet lakan ka. Dua kayo laeng mat nga agay ayam iti basketball. Anya di kahit mo asawain? Panawan kan. Mapanak agay ayam iti volleyball. No kayat mo, mapantapay mga iti restaurant, Jenny. Sige. Basta si katimakam mo. Ginay, anya ti kahit asawan day daw. Sa bali mo't gaya ma-volleyball tinapanam. Taadda ka kuyog mo sa bali alalakay. Kat isumatar aramidam. Saan ka di mapan kamat agbas basketball? Akadwam ti babaem? Anya? Ti amom nga ta? Katyak ammo nga da babaem? Iso abay anak taglalaki akmat. Ay, saan? Ay, saan na mabalain? Ay, ayatin ka, Ginay. Ay, di nakisuksukat Ammo matlagayam ti masakitan, Pedro. No kabailan nak nga isukat. Kabailan kamat nga isukat. Ay, pakawanin na kun bakit. Ay, di nakisuksukat iti day tayo lalakay. Agbalbali mo kun. Sina akong ti babae. Anya? Pakawanin na kun bakit. Diyak kayat ang mapukaw kay ti biyangkaw. Sikat ayayatay. Sina akong ti babae.
Lagi din. Si kamot ita, ti masakitan, Pedraw. Ibaga, ta nakaamiris kan. Anya laki din. Mala, agbalbaliw kan. Tapno, di na kay sukat ni Bakitbaw. Ala, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maisapay apakasiritaan iti biyag nga intay pinaulwan. Basketball. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Anya laki din. Ingka man agsakdo iti pagdigos ko, Bruno. Jak pa'y nakain-ina na. Pagsakdon nakmanan iti pagdigos mo. Susan. Anya nga rod ti kayat mo ang mapasama kita, ha? Kuha. Agtignay kan no di mo kayat abugkawan ka, Bruno. Day tala nga pangibabaunakan ka, di mo pa'y kayat. Kabailam mo ti mapanagsakdo iti pagdigos mo. Aginanaak pa'y mo Ingkan ata na makadigdigo sa kaon. Di ka nga ron agbugkaw Susan. One. Urayan pa'y lang nga bugkawan ka. Nagsadot ka nga asawa. Ay, piman kamait, Bruno. May mayat ka bugbugkawan ni Susan nga asawam. Nauyong ngamin ni Bagagkaw. Pari Troy. Kasla tigrino agpungtaw. Anya nga tano papispisam met maminsan tapnog na ka. Ay. Madimit Madiday ta nga isuro-surom. Pari Troy. Pakay baludak. Day ta nga ibagbagam. Masya na ngamin kan ka. Kaputa si ka amin ang tagtrabaho iji balayaw. Aglaba, aglutaw, kan agsakdaw iti pagdigos ni Bakitmaw. Hay! Unayan. Hay! Na. Ay, una yan day taasin na ay maw. Nagatid daw. Agpanunot ka di anaimbag. Nunasken asinaam ni Susan. Aramidem, Bruno. Ay, sana nasaya. Dagita nga ibagbagam. Pari Troy. Ay, adapay sa balya pamuspusan. Tapno di na kon ibabaon ni Bakitkaw. Ingka aglaba, Bruno. Ado ti mureng ta. Anya? Aglabak manay? Idinto ta kalablabak lang. Idi kalman. Ado manen ti mureng ta. Iso nga aglaba ka. Sigodam dagiti lalabaan. Tapno saan ta ang maurnungan. Anya nga tanong si Kante aglaba. Tadamit aramidag. Siya, ibaon mo? Ha? Isinak tupay day takararwam loko. Kayat mo? Isina ti kararwa. Ayak kayat Unay kamitay. Nauyong kalaunay mga asawa. Oh. Anya pa'y lang arod tararamidam. Agtignay kan, taado pa'y tilalabaam. Uwing bakay. Agtignaya kaon. Ay. Si ka man ang timakita nga glablaba dito'y karayan, Brunaw. Uwing tatang. Nagado ngamin timurang ni Susan. Dilagbayin tayo dyan, Susan. Si ka pa yan timangigilgal ka nagiti underwear na. Imbis ko mga isaw. Tatang. Awan babayin tayo dyan, babae. Anya ay ati naramid na kan kataapay asur-suruto maamin na kaya na. Ha? Ay, awam mo tinaramin na kanyak, tatang. Wendaw, pinainom na kay ti kwa. Daytay ko na daan nagkawkawan. Isa suruto mo amin na kayanan. Anya? Pinainom iti nagkawkawan nga? Ay, una yan nga. Nagbalin kan nga under disaya, Bruno. Bruno pa'y mga tinagan mo. Nagan ti malalaki at tao. Di ka pa'y laki nagpalda ta si Kanti aganak. Tatang! Ilutam man tinasakit asakak, Bruno. Ay, nasakit ti ramay ko nga naglaba. Susan, si Kanti mangilot iti nasakit asakam. No di mo kayat nga ilutan, makangag ka manen iti saan anasaya at kanya. Ay, imbis ko maasyak ti ilutem. Gaputa siyak ti naglaba, nagmalmalam. Oh. Apay, agreklamo ka? Kayat mo tabugkawan ka manan? Malala, ilutin kalatan bakay. Di kan agungungay. Anya laki day. Agtungpal ka matlagayam, ngam nagadupay la sa umdita. Kasi kamat kasinsin Bruno. Ibaon-baon na kalatan ni bakit mo. Ay, anya nga ron ngay. Kasinsin ay ray. Kit isumit tigasat kaw. Kabailan naman ti umay gumatang dito tersinak.
Ngam apay asaan nga iso ti umay ditoy. Nasakit ka no sa ka na. Iso asya akon ti umay gumatang dito'y tersinam. Mangmanggag ko pa'y ti panang bugbugkaw na kan ka kasinsin. Song batam nga min tapno ammo na ti biddot na. Sigurado nga aga pa kamay. No'y naramid ko na ita kasinsain. So abay bayak langay. Siyak man ti makasarita ni Susan nga asawang Bruno. Diyak kaya ti aramidin na kan ka. Di yun tutupan ni Susan nanang. May iraman kayo lang ti pongto na. Saan nga rod anasaya at ti aramidin na kan ka anak ko. No siyak ti makapungtot. Isalsal ko iti nagapuan na. Anya? Ay una yung ngay. No isalsal yun iti naggapuan na. Ha, talaga nga aramidot day ta. Iso abagbagam di asawam. Ta di nalablabsan ti bangi baon-baon kan ka. Neng, apay anak kaidakan. Kat saan ka pa'y anaginaw itinanganan ta, Bruno? Madmadi nga rod ti bagay. Bakay. Nasakit tintiro abakay. Pambar? Saan ka mat ngagsakit itay? Sana agpampambara bakay. Talaga nasakit ti bagbakay. Iso nagidda akaw. Inka pa'y inawan dagiti pinggan. Tumakder ka ditan. Ano ikaw? Apeng agsipat ka ngay. Bakay? Unay mo dato'y. Agsaksakita lang arurin jo. Amok nga agpampambar ka laang amasakit ka. Inkakit din aginaw. Nubigat taon bakay. Talaga dya makabangaw. Gapoy ti sakit ti bagbagay. Nayanday ta pare Bruno. Ure agsaksakit ka. Ibabaon na ka ni bakit mau. Uy, pari troy. Aramidek latan ti kaya na. Tapno saan kami nga aga pa. Anya, laki din na yan ni pare Bruno. Ati mo pa yan, ti babaonan. Gapoy tar aramidin kan ka ni Susan. Ano saklatan ti ugali na. Nasingpet ka launay pare Bruno. Ikamot ay ti pagnakman ni Susan. Ha? Wan pare, dete agbutang matkin ka. Day talatan agsinsin na itar aramidin pare. Di ka kumagbalin na paspasurot kinibagat mo. Alaam giwalis, tagdalos ka dito'y balay, Bruno. Anya nga tanong si Kante Agdalaws. Tadapay aramida. Bakay? Kaya't mo tabugkawan ka manan, Bruno. Apay ayang amin na nakatangtangsit ka. Bakay? Awang mo ti madingar aramida. Kasano asa anak ka makapungtot kat nagsadot ka? Anya? Ibagam pailangan nagsadutak. Kitsak lang arudan ti mangyawat iti aming king ka. Kurang nalangan ka. Ingal-ngalang ka iti kanam. Aday talamang lamdukin ti aramidan. Na yan. Kat, agreklamo ka? Ay saan? Saan ang agreklamo? Bakay? Masauklaan. Anya palang aruter aramidam. Inkaalaan ng jaywalis, tagdalos ka dito unag ti balay. Nagarlaunay di asawam kasinsin Bruno. Si kamanan ti makitkitak nga agtrab-trabaho. Nauma akaw kasinsin ay rin. Talaga nauma akaw. O anya ngay, isinamon ni bakit mau? Saan? Jack isinsina. Kasinsin. Anya nga ro ti aramidam ngay kasinsin. Ay basta. Makabali sakto lang kingwana. Nauma ka talagan. Kasta agpanunot ka no anya ti rumbang nga aramidam kasinsin. Di mo ipalubos nga ibaon-baon na kalaang ni Susan. Inka agluton, Bruno. Mabisina kon. Anya nga iti sidain ta. Bakay? Ikat agremedyo kamatan ano anya ti sidaon ta. Sige. Agluto ak iti naima sa sidain ta. Bakay? Pangalaam ngay iti naimas asidaon ta, Bruno. Mapanak agbanit iti ikan iti bulan. Kas kadalamays. Nagado nga ikan kinilamos ijay. Nagbanglumutan ti adobo alinuto ni Bruno. Nangalaan na ngay iti kwartana a pinanggatang na iti karne. Adamot gayam kwartana. Ay, kinasayaat. Mangala akon iti kanak. Ay na, talaga nagbanglo. Sigurado ang naimas da ito'y. Ay, kaadwak ti mangala iti inapoy ko kat mga anakon. Aday ta,
umuna akon amangan tani mabisina kon. Ahap. Oh. Na. Nagkulbat matanda ito yung karne. Anya klase ti karne da ito eh. Jak mangal-ngala. Ha? Ay, just kay! Bulong mati chinilas na ito ngal-ngala. Ay, Bruno. Anya ti kayat asawan da ito. Apay nga inya dubom jay chinilas ko? Jay barkaw, timayab. Ay na. Aeroplano. Nagdigos ijay, bye-bye. Natay amin, abulilay. Pati bangos, nakugit, jo. Una mo natangay. Ha? Anya day ta sasawan, Bruno? Jay bulilit akabsat ni Pataw. Nalmos jay kadaratan. Na, wala ko mo nang isalakan ninyo. Timaray jay pusa. Kamkamatin, timarabutay. Ni unay mo tay. Jay punerarya. Naglinom ba iti ambulansya? Ha? Agpagtit kan samatan. Anya da kita asasawam. Sinikbab ni Pating ni Dinosaur Jo. Kas kada ilipante kang koton, agkibkibin da jay dalan. Iuna yung dagitangay. Di pusa, inasawa ni Baka, naganak itinwang, ninong da ni Kaldeng. Ay, Bruno, dinak man rabakan na kasta. Agkakanat dagiti bagbagam. Di babaya baboy, naganak iti rabay. Di marabit, naganak iti baboy. Di Kaldeng kaw, naganak mo iti kunihaw. Di kunihaw, naganak mo iti Kaldeng. Na yun ngay. Tatang, anya ka din ti mapaspasamak kini Bruno. Bagtit matan. Anya, kasano ko magagbagti ni Bruno nga anak kaususan? Agkakanat dagiti bagbagana, tatang. Diakon makasarita iti limpyo. Ay. Ala. Mapantaga ron iti balayaw. Ay, nakitaan dyan nakaw. Ay, anya tar aramida mon Bruno. Pinuuram matan dagiti badog. Bruno, isarding mo na ita. Di mo puran dagiti lupot ni Susan nga asawa. Ay na, agbalan sa mga agpaiso ti anak kao. Ay na, ngay tinaknakan na tapay nga agbalamit tayo. Bruno, di mo puran dagiti badog. Sayang dagita. Ay, mutoy dagita luplupot, Bruno. Di mo puran. Aglutuak iti naimas asidaan. Aramidag nga adubaw. Ken mangisigangak iti maong. Ipakan ko kadag iti tarakin ko at dinosaur. Ay na. Nagkulbot siguro na ito'y jakay. Mangipaksiwa man dito'y brief ni tatang. Anya? Nagraman siguro. Yalo ti ay tachismosa. Sinda na di ilipantay. Kinugdaran ni Kuton. O relative mayap ni Superman. O naman binuya mo ni Batman Joe. May samo na ito ang ipas. Chismosa. O naman nagituyang. Ay, saos. Agpagtitan ni Bruno nga anak kao. Talaga kading agpagtitan ni pare Bruno, tata? Ay, huwag nga rin trawi. Dak mutin makamatan. Nagtaray ngay madayaw. Kasla imposible dahil ang ibagbagayaw, tata. Apay asan nga imposible ka kakanat dagiti ibagbagana. Pinuuran na tupay dagiti lupot ni Susan nga asawa na. Nakitak mo't ito yung sirok ti Damortais. Saan mo't nyaglaglang abagtayt? Anya, kasanaw anay bagam day tatraoy. Mangmangan pa'y nga ro ti bunga ti Damortais, tata. Nakasikawail kan agay ay ayam pa iti cellphone na. Anya, Saan abagtayt ni pare Bruno, tata? Agin babagtit lang da jay. Ay sos, niimot susan diag tartaray, lakay. huwag nga raw. Kartingap lakay, ingka anawaan ni Bruno. Ang mga numatag susan nga asawa na. Ay, huwag ba ka? Delikado na ito yan na mapaspasamak. Tatang, anawaan niyo ni Bruno. Apaya nagbalin mata na bagtit ti asawa. Ha? Amum itan nga ibaga nga asawam ni Bruno, idin tuta parparigatang magtrabaho iday. Ay ayatak ni Bruno, tatang. Diyak kayat ngagbalin na bagtit. Anya, Nagsubli ti panunot ni Bruno. Diyakon parigatan nga ibabaon.
Agsingsing patakon. Nakakaasin ni Bruno. Nakamot talang matlata na nakatugaw ijay salas. Saan matan nga agsasao? Napukaw na matan tilimbong ti panunot na. Basol ko dahito eh. Nalabit asyak ti makagapo. No apay ang nagbalin abagtit ti asawa. Ay, inakman kiti ayaban amangan. Sana balit ang nakaluto akon. Lakay, mangan kan. Amok amabisin kan. Pasensya kan gapo kanyak. Napukaw mon ti limbong ti panunot mo. Si kamot ita ti aywanak. Kit-kitaan nakmatlatan, Bruno. Agsaukan Lakay, pakawanan na kun. Ay-ayatan ka. Agbalbaliw akun. Agtinulong tan no adda trabaho dito'y balay. Agyamanak, tanaka-amiris kamutlangan. Bakay. Ha? Limpyo matanti pa nagsungbat mo, Bruno. Wine, aging babagtitak lang bakay. Day talaang tinapanunot ko awagas. Tapno makabalas aking ka. Anya? Ket agyamanak ta nagbalbaliw kan. Mabambanugak ngaminan tararamidam kanyak. Iso na panunot ko ti aging babagtay. Bruno, pakawanan nak. Promise, talagang agsingsing po takon. Diyak kaya't ngagbalin ka bagtit. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulisen. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Rodel, Lakay, Apay, Sara, bakit? paumayag pa'y laang ni nanang ko dito'y balaywan. Awan ngamin mga iwan kadagiti duwa nga anak ta. Apay, anak ko na mga awan ti mga iwan kadagiti anak ta, Sara. Apay, nalipata mon, amang rugiak iti inaplayak at trabaho. Ay, wanan niya. Inton bigatan ti panagrugi ngag trabaho, Lakay. Iso pa umayak ni nanang ko dito'y balay. Ay, agyamanak ka nakasangpot kayo, nanang. Kasapulak namin at talaga titulong yo. Ay, makaulaw ti agbiyahe, anak ka. Nagadayo ngamin tinakaikamangam. Agasam ngay, tawalo nga oras ti biyahe, sakbay ang makadanunak dito'y lugar yaw. Ala, agina na kayo, nanang. Di kay agreklamon. Mabisinak. Ay, adda ka din naluto ang makandita. Adda nagluto ako, tamo ka sumangpot kayo. Idasaran nakman nga rod iti kanagtanay. Mabisinak at talaga na nakaw. Wow, nanang. Rodel, anak ko. Apay nga agar-arasaas ka, tatang. Ni ka din, abalayan Maria day tasimbang pay. Wan tatang, apay, di ka din mailasin. Ay na, nagpintas mo tayo. Imu daw pa yan. Sigud mat anapintas ni katugangak, tatang. Ay, di mo unay pigsaan nagsako, anak ko. Apay nga minaya. No din namang ibagbagak. Anya kalaki din ay Rodel. Tatang. Apay aya, Rodel. Anya ka din ti mapaspasama ka na kayo? Apay aya. Pagkalamat ang dagita ramay mo, ako mitkita kini katugangak. Ay, tilamad madlaw mo. Ay, panawan nakman. Kaya to, tagmay maisa. Brown out nga ta. Awan mo't silaw dito'y silid ka. Da siguro napugsat akable ti kuryente. Ituloy ko latan ti maturaw. Agsublimit la siguro ti silaw no madamdama. Kaslada nagkaraw. Hanyang ay. Ay, saus. Ay, saus.
Ada mangiguy-guyod iti paldak. Ay, adalakit di alalya. Ay, adalalya. Kasla na puyatan ka, nanang. Madlaw iti matayo, asaan kayo anak katurog? Ay, adalalya dito'y balay yo, anak ka. Anya? Kasano ko mga adal-alya dito'y balay? Katawan mo't marikrik namin? Ada, anak ka. Awan, nanang. Nabayag kami nga agnanaod dito'y. Ngam awan, ti marikrik namin alalya. Ada ko na lang arudan, Sara, anak ka. Anya ti pamanagnak yung adal-alya. Ginuyod na nga impababati paldak. Anya? Ay, ginuyod kumit lang nga impangato ti paldak, Tapno sa anak ang malabusan. Anya? Nakaturog ang dagiti apaw. Nabannog da anagay ayam. Ay, saan pa'y laang magtanagawid da Sara ken Rodail. Nalabit ang nag-overtime da ngagpadpada. Ay mapanakit din ijay kusina. Ta ituloy ko akanang jay imbatik itay. Nalawa mo't ti balay da Sara nga anak ka. Napintas nga may tipanggadan ni Rodail. Brown out manang. Nagidap ti silaw. Ay, sapay nagsip nga. Diyak makita ti dalan ko amapan ije kusina. Ay, inayadak latan ati mag... Anya day, kasla rin padag. Ay, saus. Ada na nga pros iti gurong ka. Ay, adalalya. Ay, no asino ka man ngal alya. Umatayo ka. Di na kumabot-bot ngal. Nanang, imbagak matan nga awan al-alya ditoy. Di kay kumagbutbutang. Ay, adalalya anak ka. Ay, nanakabubutang. Nakita yu aya di al-alya. Diyak nakita. Ngam inaprusan na ti gurong ka. Anya? Ay, tunggal ag brown out. Rumwar mo't di al-alya. Anya? Ngam idi nagsublimot laang ti kurintay. Nagpukaw mo't laang jay al-alya. Ay, anya lakit din ni nanang. Parpar matayo laang day ta amarikrik nayo. Awan al-alya diti balay meng. Alamangan kayo ninay, Jonas. Mabisin kayo lakit dain. On lola, mabising kamin. Anya da ito si Dan mi Lola? Sayutay nga adda itlog na. Turta sayutay. Naimas... Ay! Apay anang griyaw ka, lola? Dalalya! Ayan ti al-alya? Awan mo tayo. Anya tilangat yal alya. Ay, nagpangit ala kay tinakita. Anya? Wan, nagalas ti itsura tila kay anakitak. Kasla na pulpugan akal daing ti rupa na. Anya? Ay, kalat mo't lang ang nagpukaw dahi jay ngal alya. Imal aldawan. Ngam nakakita kayo iti al-alya, nanang? Wana nakaw. Talagang adal alya dito'y balayaw. Ay, saan yun nga ipilit nga al-alya dito'y balay, may? Ay, but-but nga nyo lang, ti bagbagiyo. Anya nga ro dyan nakitak no saan ngal alya. Ang mga nulupot ang nakabalay ba dyan nakita yo? Kat ipagarup yun ngal alya. Saan alupot day jay tadarupa na? Apay, mailasin nyo ka diti rupa dyan alya. Jak unay namira jay rupa na. Angam kasla na pulpugan akal daing ti rupa na. Anya? Idi ulitek akitaan. Nagpukawan. Iso amakunak nga al-alya day jay anak kaw. Makaturturo ka kun, lola. Oray siyak, Lola. Ala, maturog kayaw apaw. Rabi una yan. Saan yun nga urayin dagiti dadakilyaw. Tamadamdamada pa'y amakaaway. Uwan, lola. Uwan, Lola. Ala, agkidum kayaw apaw. Maturog kayo kidain. Tapno daras kayo adumakal. Ay nakag. Makapakatawa ti buy-buyaak ititibay. Ay, naglaing dagiti komedyan tayo ngagpakatawa. Ay na, marayaw. Ay,
Na, brown out manan. Ay, nagidep manan ti kuryente. Apay akanayon nga agpukaw ti kuryente dito'y balay dasara nga anak kao. Ay, nagkanak ti alalya. Ay, agawid ako na nakaw. Agsubli akong ije balay kaw. Apayan nanang. Langayo matan ti mabutbutang. Wen nga rod, nanang. Anya ka di manen ay tinapasama kada kayo. Ay, kasanaw. Inagkanak ti alalya iti rabi ay. Anya? Ay, grabe ti alalya dito'y balayo anak kaw. Umagag kan agapros iti guraw. Anya lakit din ni nanang. But-but nga nyo manen, ti bagbagiyo ako nak. Saan kayo nga agaw-awid? Taawan ti mangayon kadagiti apuyo. Adabot nga rod alalya dito'y balayaw anak kaw. Awahan nanang. Iso addi yun ipapilit nga da. Malaki din. Isubli yun dagiti gargarotyo tamangan tayon. Adain sangput ko analuto amakan. Nagsarita taman itinasaya, tatang. Anya ti pagsaritaan ta, Rodel, anak kao. Si kajay al-alya niya. Anya nga alalya sa asawem dita, anak kao. Si kajay al-alya nga agapros iti gurong anya, tatang. Jak amuday tangay bagbagam, Rodel. Agpudno ka, tatang. Amok ako rusunadam ni katugangak. Nga mabain ka lang agparangkan kwa na. Aha. Limabaga day tarupam, tatang. Kaya't naasawan, mapaisuan ka. Basta. Jak amuday ta alalya nga bagbagam. No talaga ako rusunadam ni katugangak. Armam saan kat ngayon kaalyaan? Tane, mabutbutangan. Anya. Total, agpada kayo mat abalo tinatay. Ingkakit din arman ni katugangak, tatang. Ay, nalipatak mo't tinagdigaws. Kasanumot nga main. Nagado ti inaramid ko dito'y balay dasara nga anak ko. Naurnong ti murengda. Agdigusak ko ma. Ngamrabi imot taon. Sapay nagalsumun ti payud ko. Maturog aklatan Diyakon mauray asumangpet dagiti agasawa. Ay, umayan ti tuglep kao. Brown out manan. Ay, unayan. Kanayon lakit din nga agpukaw ti kuryentay. Yan na. Damanan alalya. Ay, di mo ikatan ti badok si kang alalya. Atsi! Nagbaon jay alalya. Ay, tulungan da! Ay, agyaman na simbang put kayaw na nakaw. Mabutbutang kayo manen, nanang. Apay aya. Ay, ikatan jay alalya ti badaw. Hindi ko kala at anagbaon jay alalya. Anya? Awan mat ti power interruption na. Apay nga ibagbagayo akanayon nga agpukaw ti kuryente. Diyak mo agidap matlatan ti kuryente dito'y balayaw. Apay? Anya aya tinakita yo. Adamat kalugong naiwara di taswilaw, anak ka. Kalugong matdayta ni Tatang Mariano. Kalugong ni Abalayan Mariano. Nukasta! Isulakit dayjay al-alya! Daytoy ti para ken ka. Ayan, ikaw. Gusto na balayaan. Di na kong katusaan. Awanan kay ti bain abalayan. Kasta unay ti butbuteng kaw. Si kamo nagayam jay al-alya amang lablabos kanya. Makawanin na kabalayan. Saanin ang maulit. Promise. Ay kagurgura ka Marianaw. Pinagsakit mo ti pusaw. Anya? Pinagdandanagnak. Ay, nasken ka di pay aya. Nga idepem ti silaw no may nakaprosan. Anya ti kayat no asawan. Abalayan. Ay kwa, ay awan.
Ay na, lipat mo dyan bagakan ka, Mariana. Sabong paraken ka, abalayan. Napay day taasabaw. Peace offering ko ken ka, abalayan. Pakawanan na kon. Aklo nag-akamali day day inaramid ko. Ay yak awatin day taapis offering. Kagurgura ka, Mariana. Mala, unasem ko man tiguram kanya, abalayan. Ibaga ko, ipudpudno arik nakparaken ka. Ha? I love you, abalayan. Anya? Ay, sige na, abalayan. Pakawanan na kun Ayawanan kay tibain. Kursunada nakmagayam. Ngumnasken pay lang nga idepem ti silaw. Ay, Mariana, pudno ka day nga ayatan nak. Wen, Maria abalayan. Agayatag atalagakin ka. Ay, sigay, ay ayatin kamutan. Abalayan, Mariana. Nanang, tatang, anya ka din ti mapaspasama. Ang sinsin naklot kayo matan dita sofa. Un ngagpaiso, tatang, nanang. Anya ti katasawan daytoy. Boyfriend ka ni Tatang Mauro Dale. Anya? Pudno, timbagan ni Maria, anak ko. Ag boyfriend-girlfriend kami. Anya? Agbagay kami launay. Gaputa ag kaarngay tinagan mi adwa. Maria ken Marianaw. Ha? Ket iti saan niyag bayag. Agkalaysa kami. Tapno makaadu kami pa'y iti anak. Oh, saan ka di? Sweetie? Wen, sweetie. Anya? Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinauluan. Brown out! Dito'y drama tayo. Anyalaki din! Insurat ni Isagani Bulyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din! Itandudong ti pamilya tayaw, anak kaw. Awan iti pamilya tayaw, tinakapoy alalakay. Nanang, Kahit mga sawa kan, Manuel. saan pa'y nanang? Ngam adar armak. Sigay, anak kaw. Lalaingam ti agaram. Kaya't kumutang ti maadaan iti apo kaw. Wen ka di, nanang. Di kay agganat. Dumteng tulat taray ta. Aganatak, takayat ko nga rudang ti maadaan iti apo kaw. Ay, wen gayam, nanang. Ikanak ko iti kwarta kapag gatang ko iti irigalaw. Ay, wala, anak kaw. Sa anak ana emote, no may papan iti panagdaton mo. I will support you. Agyaman ak nanang. Ninayunam ko maajay inted mo akwarta ka ni Manuel. Bakit? Abangan agkurang. Umdas ka numuteng ko na ni Manuel lakay. Dumawat tulat ta ka numananog kasapulan. Dandanitan maadaan iti apo ko bakit? Sigurado na taer wano napintas to ti apo ko ta. Gaputan na taer ni Manuel. Lakit di alakay. Sigurado na ita. Kasa daw, napan ka di man din nagaram ni Manuel? Isumati ko na. Saan ta kanun nga urayan pa'y nurabay? Taamangan numaturugan iti balay ti ar-armon na. Anya? Apay anas daaw ka itimbagak lakay. Ar-arman na pa lang makiturugan inje balay da. Ha? Wunan niya. Apay ngay amakituraw. Kat saan na pa'y mo't anubya, taagar-aram pa'y mo lang. Kumusta gay anak ka? Sinong batan na ka, Jar Armag?
Saan pa'y, tatang? Madama pa'y laengar, armet. Wen ang nakiturog kamot ni Jibalay da. Mabalin ayamot ti kasta anak ka. Ha? Kwa, nasingpet kanya dagiti dadakkel na. Tatang, tidak kayat niya agawid akpay. Nang runa itirabi. Anya, Ay, huwag tatang. Kastangag paiso. naghanasen no kasta anak ka. Nasing gayam dagiti agbalinto nga abalayan may. Huwag tatang. So nga awan to ti parikot, no da kaminton tagasawa iti anak da. Malaki lalay ngem nga rod anak ka. Huwag gayam, tatang. Apay Manuel, Dumawatak man iti kwartayo. pangaramatam iti kwarta. Usarik angag daton, tatang. Ambuyo baten. Awan pa'y lapang gedak ita. Hala, di ka madanagan. Ikang kay ti kwartam. Ang maguray ka latbit Ni, apay nga agurayak pa'y laeng ngay, tatang. Inak pa'y agilako iti irek, anak ka. Talaga ka di ang mga asawa ni Kasinsin Manuel, ante. Unsya na, kaanakan. Inal daw ang mapanagaraw. Maturog pa yun, iti balay ti pagdatunan na. Anya? Mabalin ayamo ti kasta, ante. Isumot ti ko na ni Manuel siya na. Nasingpet ka na dagiti dadakkel ti pagdatdatunan na. Nasayaat nga rod no kasta, ante. Saan tong agparikot ni Kasinsin Manuel iti pakaikamangan na? Wen, nagasat ti anak ko. Saan akas kanyak, ante? Nagalas ti ugali dagiti nakaikamangak. Napay anak ko namday ta, siya na. Kasanaw, amin amurang da kat ipalabada kanyak. Anya, Saan lang nga day ta, ante? anya pa'y. Kida-kida yan nak ti katuganga kalalaki. Kag, anya nga iti aramidaw. Kinidayak mat ani katugangak, ante. Anya, Nagkiniday kami na. ni, gimatang kayo mat iti baboy, tata. Wen, Minerva palasang ka. Pagkasaran to na Manuel, kan tinubya na. Mga sawa mat gaya mo ni Manuel, tata. Wen, mga sawan iti mabiit. Duamot ang nagdadakkel a baboy dagita. Sigurado ang nagado ti karne na day, tata. Ado, ata na isang rat nga ron a pagkasaran da. Didak tumatlip-lipatan nga awisan inton kalaysada, tata. Wen, Minerva. Da nagmunaya palasang ka. Di pa'y lasyak tinagdatunan ni Manuel. Kursunadak mat kat ti anak yaw, tata. Anya, Wen, tata, nga maanyangay nga rod. Di nakmat kayat ni Manuel. Nakasungsungit mat no lumabas ijay balay. anya nakasungsungit nga bagbagam, Minerva. Kusilapan nak no lumabas ijay balay, tata. Agin inaw kamat gayam, nanang. Wen, Manuel, apay aya. Kwa, kada ko may bagakin ka, nanang. Aya day ta anak ka. Ikandak man iti igatang ko iti wedding ring. Anya, nukasta. Inaklon na kanjay ar-armam. Una nang. Iso asagot ako niti wedding ring. Maala, mabiit lang ang anak ka. Lepasik lang daytoy in-inaw. Ay! Ha? Nagriyaw ka akas la babaay, Manuel? Kwa. Di ulat na ni kaskaso ginangagyo, nanang. Ay na, nakitutak lang amin, hindi natin nagyo tayo tapaso. Ay, bakit? Asino ginagriyaw a babae tayo dito'y kusina? Ha? Asino ginagriyaw kunak? Ay, kwa. Ay, siyak lakay. Anya? Saan ba't akas dyan ti panagriyaw mau? Siyak lakay. Sa bali lang ti panagdingag mo. Aha? Saan asi ka dayjay? Siyak kunak lang rudan. Sigay, tapno mamati ka. Ulitek ti agriyaw. Ay! Ay, sa balya talaga, bakit? Saan asi ka ginangag ko nagriyaw? Pag kunaamat asaan asyak dyan nagriyaw? Kaslaryaw mo ni Darna. Anya? Nakagatang kan iti wedding ring yaw, iti kaayan ayat mau, anak kaw. Uwan tatang, nalpasen. Yam amom tumang ka na kamay. Uwan, tatang.
Apay akaslag sanod tadilam asumong bat kanyak Manuel. Di kay madanagan, tatang. Maamam mo yung tulat tati kayan ayat ko. Una tanay, nakasaganan ti maparti ababaw. Anya? Adan maparti ababoy, tatang? Adan na. Iso nga ibagam tumay. Noulyen tayong tinubya amwain. Tagsagana kamay. Wain, tatang. Ibagag tulat na kada kayo. Ay, napintas ka di mo ila tinubya Manuel. Wain, tatang. Inggatangan pa yan iti wedding ring. Kaya't nasa wine, agkasar kayaon. Wain, tatang. Ay. Agore ka man, Manuel. Mabit lang. Apay ka de, tatang. Kumita ka man itingataw. Apay ka de, tatang. Basta kumita ka itingataw. Wain, tatang. Ha? Apay, tatang. Anya tinakita yung timatak. Na. Nangisit ti aking babaa sa timatam anak kao. Ala ni tatang. Tilamadmadlaw na. Nangisit mo't talaga taday ti babati matak kahit. Ay, sa bali ang isit day ta, Manuel. Anya, tatang. Kasla ay siya daw. Anya nga ay siya do asasawan nyo, tatang. Apay, babae nga gusar iti ay siya daw. Never! Kumusta nga'y kasinsin, Manuel? Kaano nga'y tilong table? Anya ang long table kasinsin siya na. Kaano ti kasaryo iti nobyam? Mabayag pa eh. Di yun pabayagan kasinsin. Nakasaganan di maparte ababoy. Jakman amo kini tatang. Gimatang kiti ni ti baboy a pagkasaran may. Numabayag pa iti kasaryo ako nam. Kaslanwang ton ti kadadakkel dagiti baboy a ginatang ni uncle. Basta. Mabayag pa iti kalay sa may kasinsin. Mala, lapsan ka pa iti paraangam. At dabiit pa panak. Ha? Nay, nagtaw lang ti aso? Nagbalin kan a babae kasinsin? Kwa. Anya nagbalinak a babaya sa asawam dita kasinsin siya na. Nakigtutak laeng isuan nagriyawak. Wan ngam sa bali ti panagriyaw mo itay ang nagbutang iti aso kasinsin. Anya? Inkopit mo pa'y dagiti tumang mo. Akas la babae ang nagbutang ang makagat iti aso. Saan man at ilamadmadlaw mo kasinsin siya na? Aguuyong dayta asom. Naguyong dayta asom. Makapakigto. Di nakadi kayat, Manuel. Siyakla ko man tinaram mo. Tapno data ti agasawa. Ay na, Minerva. Di mon arapaapen asyak tagbalin niya asawam. Sana si kati type ko. Nagsakit mo tinday ta nga ibagbagam, Manuel. Excuse me, Minerva. Por delikadi sa mata. Nagalas ti babae ang mga ibaga iti ayat na iti lalakay. Anya? Urayam at ilalakay iti mga ibaga ken kay ti kasta. Dadadaulam lang ti imahi dagiti babae. Ha? Hay, nagsungit ka mo tin, Manuel. Talaga mat, Minerva. Agbayin ka kumamot Allah, dayjay laang nga imbagak, ngam nagadun timbagam kanyak. Ay na, wag ka na mangarap, Minerva. Iba ang gusto ko, hindi ikaw. Ha? Agtagalog ka pa yan, Manuel. Gusto hindi ka pa nagsangsangit mo, honey. Anya nga ron taramid, honey. Kaya da ka makita dagiti parents ko, Parikot ngagpaiso dahi ta, honey. Oh, no! Anya taramid. Saan niya ang budatatang kanana nga may saan ka baglunch? Honey? May puso akong babae. Isa akong sirena. Oh! Agtuktukan ba kay? Anya ti aramiden ta ditaw lakay. Basta agtuktukan. Sinurot ko ni Manuel. Ket dito'y abalay ti tinurong na. Amangan no dito'y ti balay ti pakaikamangan nan tao. Siyak man latag tuktukan. Ay, awan mo ti umay mangilukat iti ridaw lakay. Agtuktukak pa'y.
Anya ti masapol yun? Manuel, bakla ka? Tatang, nanang, Naka-make up ka, anak ka. ikwa, Honey? Asino da? parents ko, honey. Wadan ka itibain, Manuel. Kunakon kahit nga da something wrong ka, iso asinurot ka. Tatang, Hoy, no, nagalas tila nga man nakamikap. Kas kalaking kobra. pakawanin dat. Isugayam da ito, iti kayan ayat mau. Ha! Hani pa iti inawag yo, ah. My God! Ay, kinaguyodan. Ay, namasagsagita na. Agawid tayo ije balay. Tayo ije ti pagsasaritaan tayo. Ay, mabit lang, tatang. Ay, mabay na karumura kas iti langak. Sa anak-anak ka, bra. Ay, Ha! Awan, bibyan ko. Nga oray makita na kakasta. Ha! Kamaysa, saan kamot a babae? Di kakit lukaw a tao. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag na intay pinauluan. Wedding ring! Dito'y drama tayo. Anyalaki din! Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.